ole tuna zon phone siam na bungrua man to si lawa advanced level repairing a chip level IC khoi te kan tiang chu ati da na kha kan soido na ka phone siam lai video lo en then khat thian ten eng man ruang nge eng tools ni mana ti man ti min on zot fo thina chu chu atlang long ka man ho hi kan share ve zoi zoi ang chunga thil man to ta ngai than lo ni SMD soi masata berila SMD a hianin quick 857 WD plus kapmanga hi kat dari vele do to kat cha lai khan sanga le zanga man bor vele nia original ani a thavia woni zanga bor vele ka chani thavia woni original ania tin hetiang chi hi copy duplicate ani ang chu om ve local market apon an zuara leilo rama tha atha lawani original nen chunin thlau takania tuna SMD manang hi chuanin IC te naw tanga IC lian CPU pasted atanga pasted lo theng khan a khoi theya a smooth tin karen an hiam do thini ni phei chon karen hiam pongam ani tuna ka manang hi sanga zanga man bor vel ani sing chuang man te po oma mangan oma atha chuti rualin kan khoidu level kha apoi moni tuna soi to ang khan kan thiat lang lon vek to chuan pasted IC oma pasted lo ball type IC kan soi khan ball type veka ngai tamila pasted lo IC pa ngai khatiang chi phei chuan kan mang tlang lon quit 850 ang chi aman tlom sang kha zanga sang ni man vel khana thei vekani sing chuang man fe po khamin peta se ka thal de nga tuna katang tho hi ka le do ni iron lama lu de ta soldering iron hi khriat thiam ngai kan thil khoi hi masa in kan khriat ve kan SMD components phone motherboard te khoi kan ni te ma kan char har sa do chu earphone jack te charging connector te han hol do ngor ngai lai ni ta tak chuan kan lit man hi poimo ta ni mi zo chuan kan thret tlang lon ni kan man tlang lon 6040 tin lit possible 6040 ang hi kan mang na sa phone a tu na tok view a tha heng ho pun char khet view tin kan iron man hi 30 watt bor vel tlang puita tuna chung ke chon iron man tlom ka manga za som man bor vel azang tha ka ti tuna ka manang hi kum tam ve ka mang to ni tin chu amor hi kan not zoom dawa oswald lit ka chu adep tu ne maya li chi thang oma tu ma China India tang China kan cha theilai de be ka chuna thang do te po kan cha thleng thina maro chu oswald lit kan manang ho hi 64 tiang hi atok viau hi komona ka manga mor te kan not zoom dawa ani lo chuan IC khoinan chuan hetiang tho hi diode hi kap pa ya ka direct maya chun asam mai ni chu IC khoidon chuan iron sataka nga ya ani maya maro chu voltage protection kan paita ka wangin current su thu ta chedua lo che poni se thil man to lu tu kan ni lawa nga thak le maya maro chu khami ven nan hai hot lo tha of zung peite anga ya kala off thingil thin wangin ma hin switch ka siam maya chu chunin IC CPU inkheng khanin a khoi thei vekani asa thayam adang iron sang chuang man te po oma mang kan oma tha kan karena jir te pon yanga maro chu khang khamin peta poni se soi to hang ka thalanga tiang tho hi ka mang le mei do ni mini iron micro iron hi za songa man borvel chu ni maya phong hi pen hi chuan adapter a hianin 12 volt 5 ampere ka mang de ta achan chu kan micro iron hi 12 volt AC/DC nia 12 volt 5 ampere hi cheng jang man vel chu ania cha thia cha ser lo pon TV monitor adapter kha ani maya en chinula description ang 12 volt 5 ampere chin 2 ampere po hi chona ham zo tho ma ro chu du thu sam che lawa 12 volt 5 ampere hi asa thavia uni tok teu view tian cheng zaruk thavialin micro iron thatak karem khom ti na ni hi engkim ti nan thona pa ngai tan ten ISP jam nan micro jumpering ti nan ten thaem micro iron upon station chi sang tel man fe te po oma hi chon tangkai ka tilem lo he tiang ba ki han man mal vak tur ka thelawa chak tha sa tha abita te hian li ta kai du amaro chu sa u chuang tu kha chu a thalem lo ni bita hian li ta luang ral thina
chu cheng zaruk tha velin micro iron thatakin arem khom thei mani common sense mang khan sunshine SL936D ang chi ho adjust thei ang chi ho khani cheng za common bor velania a thokop mai ama ro ju kal soi to ang khana mak iron man ho kha du thu in sam rem rem khopa he wi ju kalek chuak pe vak lo ni hei tiana apita hian mor hiam ang ha kan mang maya chu paste IC kan ti ang chi ho han nor thak nan ten hang khoi nan te khan ol sam le zola ma ro chu hei kherlo pon SMD te pon ti theatin iron man tlom diode kan paisa vervor te po khan paste IC kha thei ve kani hei ro hi chu lo thei lo wa chon kalek chuak ve ma ro chu man phim khuranga ya mor hi hriam thada wagin abot hol chiat mai te IC hol chiat mai te khol ola phim khur ve wa ngai ni page kan ti chuan kan thiat thiam dana chuan flux page khani me thil solder nan kan man keima taka chuan flux page hi IC khoi nan chuan in ka du uluk te chiam lowa flux page kaman du na bera chuan keima chuan flux page tha chu solder nan na thona pa ngai tan mo man nuam me ma chak tha IC khoi nan e ro chuan page tha kan mo lai tak e ro chu a bol a rut mam nan ten IC rut mam nan ten a bot han rut mam nan te khan page tha nga ya na china ka soi to khanin soldering iron sa thatek tok ne na ti kha nga ya ni ani lem lawa chuanin tuna kan mumek rosin kan ti mai hi hengte hi avona na thaya me ma cheng som ni thaman chau ne kan dep khuwa kan far pe che lo ponin kan vo anuam em ani nom na flux space kan lo mu mai lo ni pon vaseline te po khaman thei ve kani rem changa pe jun saum te ponin IC kan vuanga video kan siam don ni mo saum te ponin athil ro pui ta kan ni lo bit cleaner kha chu kan thiam vek mai anga iron hor han ti fai na kha ready made te an siama a tha kan man thei chon ma ro chu ke ma chonin steel ul cheng som an hi tha ka ti ber mai nowa kan da bu chia ten kan juk tat le mai thina atok ka ti tew to view ni tui jara po hianin kan man tlang lon man tlom cheng zaman borvel ben akum le kum lo panga hi to ka ti view mai ma ro chu thil dang hol pol lowila hi atok view ni mor te hi tlo IC mai ni lowin components te resistor capacitor khatiang chi ho te zu wonan po khan heng bak hi ngai lo sang chung man po min pe se ka thal de anga heng he tiang tho hi ka le mai don ni soldering ware hi poimo khopa soi to ang khan IC hi rebol nge tur ti dan ong chong lo bol type hi pasted lo IC pa ngai phei chu ti than phei chon rebol ngai lo kan da thla kan vole me bot te po zuk nu fai khera ngai lo iron in kan hol fai no kan vo me ma ro chu kan lo uluk do ni chon kan nuk fai du ni chon di soldering ware hi quality tha lead absorb lead zuk hi phathei kha ngai ni quality thalem lo khong fer fur electronics nang khoina na man chi ang hi chu man lo ram tur phone na chuanin kan nuk che theya a tet vek theya IC te bo kan nuk che theya ke ma chon mechanic ang ti ka mang na sa a size 2.5 2 mm te 1.5 mm te oma ka chu mani du dan ni se thil man to ni lo cheng za som nga za ni man bor vel le kan ni na thona pa nga ya ponin li thip nan ten kan manga atang kai vi woni solution lama chun du ko thinner fan kan ya du ko thinner hi tha ka ti ber maya ai na boka atin na chaka a fai du boka du ko thinner tu ma chuak ang chi tu na kan hu bur polang hi wang deuh to le mai tur hi wang deuh ton mang vak lo nge mani da thum som nga in gan le thina tun na ya hianin adang do ron chuaka za thum tling lo doina thaviau thoin ka ria heng tuk hi ke chon omin ka re chong lo eng kim ti nang ka mang vek mai ni tin thinner te solution kan hu rem chang mai lo phei chuanin moi phun chong sial do te po kha na khui fai thei vek ni tha le rim chedu do ti ni mai chu wang chon alcohol content thim kha chuanin han sil nok nokela poina om lawa thil ro pui te chiam ni lem lo ni kan sil zo de gan in le nok bokanga athaviu PCB holder chuanin sunshine he tiang ho hi ka manga cheng zali man borvel chawani thatek tok ka ti viawa IC dana kwa tin kan khoi vel no matin ri tha hi thatna chan chu IC shield IC guard kan ti kami low cover ka han phelnan tian het chorin kan da ma hin lo del rit vea alo kam rit vea thil ding kan kam tela satek tokin kan pho bot si lo thil dang si lo in kut moi takin
IC ga da kan da thla jung theia tinan man nuam thrim ma hi IC da na ko te oma kan da kan thu jung cheng zali man tha chau ni thilna ni lo man tau chi te po oma ke pon kan nei thawa ka mang pi lem lo mi sang tel man po min peta se ka thalanga tiang thawi ka lei liang CPU opener hi a tha poi mo a thil man to si lawa chuanin mechanic kon li ti te thil chi sang company sang po omang sunshine ti te po kan mu tlang lon kan man tak hi chu tam lo bot sai thina vu theia tuna kan inang hian cheng zanga man borvel chawani based IC kan ti ho kar thlak nan ten han ti fai nan ten tha em a siam chop the ke pon ka siam chop thina tuma se du thu sam thin lo ni thil man to ni lem lawa cheng zali zanga man chawani lei mai turani silicon met an ti maya heng te hi he chona man tlom ji zan ni za thum man vel chau hi kamanga dokan te reu te a pha theia a tok ka ti teu to viau IC rebol nan te ro chonin folder chiemo plywood chiemo chunga tissue paper kher khak kamang pe chong lawa pon khong do pon kang har do polar pon emo jin chiemo te reu te kan da khami chunga khanin IC kan rebol maya microscope hi phone siam nan takin kala mang chin mi lowa CPU IC te na power IC light IC tanga eng line chui ngai poni se tuna ka headline sang hi ka mang maya tunma India ra maron lu ma khachuanin China mi kan cha wanga mangrei to viau ni tuna chun hei cheng zariat man borvel lekin Amazon ate po hian cha tur oma kan muang hianin ama hian light to oma du duina her kol theia battery hi pencil battery ang haron mang mai du le 5 volt battery te po aman theia tin tuna kan huang hi magnifying glass za som nga zaman borvel le tangkai khop mai hianin kan thil ti dikem dik lo em ti te line chat om ti ga den zunga light choma CMOS battery ang kha manga hengai zol market apon le tu rom ve kani microscope kan lo ni thein ni te chon na tha kan ni phachi lo ni chon heng te po hianin CPU thleng kha khoi thei vek mit long pona khoi thei vek ani thil harani lo stencil si poimo khop maya hi phiat thia manga ya combination fu lo chuanin in sen tau theina ne ke po ka cha tir do khanin kai seng ve nuala ka nei zat poi ka chiar du che lo ni ka sum se nang ka hisap pe che lawa chan chu universal stencil om hi hianin inkim mai hi a rebol thei kan ti rolin CPU takhi chu a harani CPU apon tunlai phone then khat CPU processor on sang do niam do te pon ni CPU zir khanin rebol fu hara rebol thei mol hi chu kan neya keypad phone ang te be chu universal hian kan ti vek maya chuan EMC stencil hi om sanga thilna ni lawa EMC te po universal in rebol thei vek rolin cheng za thum thaman chawania le mei turania CPU le okati EMC le universal stencil nei khachuanin CPU khoidon lo khachon atok maya power IC network IC engkim light mo charging IC ang ka rebol thei vekani maro chu ai thui de kan kal duwa CPU te po ka khoi ve du kan ti ni chuan CPU stencil kan nei angaya ta chuan CPU zong hi du han khoi hara soitong khan paste ta lo oma paste ta pon avar chi dum chi dunga ponin dum chang chi te lo oma mungro ni that do te ngaya tu ta kan la khoi du ni chuanin ni CPU wa khanin stencil thim kha company thang ron siama amo te kian li te black stencil mechanic chi thang oma khang ho khan combination ron ti kha ain ang lo tla puya chuwang chuan CPU an khoi tlang lo nang chi do mil tur khan sathiam tak chungin lei dan kha omani chu azir chen ve nga ya kan man kan hu tlang lo nang chung Qualcomm MTK Spectrum Samsung Exynos Kirin yang chi te iPhone te thleng pon aniang khang kha asang thuin CPU stencil kha oma a phone ang jong ema yang te po han lei tur chu om thawa ma ro chu in lei thua le man mang lo lei trok kha om ve theya chu wang chon jir chen vi wangai stencil han tlem kan soile du chu stencil hi chi dang hi om ve do 3D kan che 3D ho hi chu akwa dawa ol sam taka juk rebol mai thei khan ni tina tawa tina wang do boka magnetic ang chi te po kho oma ke ma chon tiang normal stencil hin ka ti thei vek maya khang kha
ka tangkai rolin amana tauba ka man kher ngai khan ka tilem lawa IC page kan ti maya solder page ania hi kan mang tlang lon chi tam tak oma 183 degrees Celsius le 138 ke ma chuan 183 degrees Celsius ka mang thang zo ka thi 138 ro hi chu ka kol reng thawa ka man tam na jok chu patak LCD connector ang chi te battery connector te hatiang pinang chi ho chesi lawa han phu beinan hang ka beinan ten components te ro te vonan ten thil solder nan ten ka manga low melt solder page kan tiang ani 138 chu atui ma akhal ma kha thil plastic chesi lawa hang ka be zung nang khan tangkai ka ti man du zong ero chui nang lawa kha chu mani thu ni che cheng zan ni thaman chawani bur khat hianin kumchan vedon te min dai thil na ni lem lawani heat proof kan te rang wa chakna kha ni maya thil ro pui takani lo ready made te po arol sai no ma zani za thum man ba kan ni lo rang wa chakna cheng so man han tam tak min dai ani brush a hianin toothbrush kan hang tlang puya thavek maya amaro chu tuna kan brush inang antiseptic brush ang ho hi both side aranoma lelam hi stilo lang dau thir lor fir fer mo thir zai sin lor fir ferang khan hi thakop maya IC payset IC ho an khui finan ten tin na lu to khui chi lo le lampang po hi khong thavia wa thil han thuk finan ten tangkai ani muri life hi thave pa ngai vewa tina manne ro chu to do bur te ro te cheng zali janga man bor velania ri life lo kherlo po mechanic bo ma ka nei thawa thave ve ni chu amaro chu ka soi to ang khan pasted IC kan ti adlu kha ai nang talota white pasted kan ting che wa warang lu tlemina nem dawa black a po hin chi ni lo om vele dawa adum nem chi le adum khong do charging connector vela rong khu nang chi ho kha chu eng ti po hin ti la har maya chang maro chu heng ho hianin mi nga mi somlek chi na tura ti ni lawa darkar bi te han chi la darkar ni thum chuan han khui leila tlawar bor thini khatiang blue dum nge tho po kha maro chu man mo lo thil ngo mong chang ti chi ni maro chu IC chunga khana luang lu thei chong lo IC kar thak khamin ti ol sam te chiam fran lo ti faina ni berang chu schematic diagram hi page schematic diagram kan ti deuh khera ale chi sang oma Borneo hi kan mang lak lo ke chung ka mang ani maya Borneo hi thavia wa ai nang deuh puta ani rim sima tha line chui nan ten ena te po kha kan in jir tir zel theia chuwang chuan in nei rim sima tha mani pon lo in jir theia phone siama chuan har lai ber chu line tracing fault findings a chet lai zon choi har ta ber ni ba kha chu kut them a chet na ria to chon bung ro ne kut them thiam thila ti kha ni maya chuwang chuan multimeter hi man thiam hi poimo em ana lok kan nei tho ka mang tam lu tuk lo digital hi kan nei aman tlom chi eng pit cheng jan ni za songa man bor vele sat cheng jali man bor vele ka mang maya mang tu zir ka man thiam phot kha ngai ni automatic mang hi kan tama olsam a tha ka ti rualin om ji ria man thiam phota manual her thlapa arrange te set thiam kha tianga man thiam si lowa automatic han direct up khachonin blind vele do thei chu bang chuan multimeter ponin manual atang hian in setup theile chu du thu samania kan thiam thui bi lo na chu nakina chu narem changa automatic te po kan mang ve tu ranga yang eila power supply kan ti chon DC power supply ni meya thil ro pui tak phone chinalai jong thati tu kha ani lem lawani thil thar pon ni chong lawa phone ta na chawa man tu siam pon ni lawa in a herna tamang chi hi kangai sang te chiam lawa electronics dang kan khoi zo wangin ampere sang ka du wangin AK product tu na kan inang hi 30 volt 10 ampere sang ruking lo do vela ka le ni re le do lak to tu ning zaman chinge ka thelawa eng section thleng hi nge line ka leng section a hian nge chet eng china hian nge ti vel khami section thiat nan le a bor vel thiat nan min pui thei tu kha ani do bera tin short killer chiat da na zir kha ni na ron sa chuak lo kha nga te pona man the putki bula hian in man tlang long sang kha janga bor vel ka manga atok ka ti vewani chu nei thei chuan nei thei rama tha line chui min pui tu idea bin pe tu te ni ve theya hardware ringot aina top thailo software ri tun lai nga chun inzom na chin hiom to computer hi soyang khang kan man dan tura zir kha apoi mo ta ni inga tang he kan man du acha chu ke ma chuan in nakina kan soi le thonga programming tools UFI ve mai kan ya maro chu chuan in
aspect kha du sang ta mm a 8GB RAM chin kha ron du wangin A61 motherboard ka manga chu chuanin A61 motherboard a chuanin RAM 8GB anda a processor hi i3 third gen ania SSD ka manga extra HDD ka mang boka monitor naran mai kang bang mai ka manga khating ha chu setup chho ve kan ni tuna ka PC hi singkhat le sanga travelin arem khom thei war warani laptop po ka nei tho laptop ero chu tuna ka ti cherria tuna ka PC ang hianin phone siam na bungro ang a vor zo zak zakani computer singa veli min setup chak se min peta se ka thal nga tuna ka PC ang level ang tho hianin singkhat sanga chho volin ka rem khom anga dang chu ka nei le mak mai don ni chuan kan soi chho zela EMC thak te kan tia adika chu ti ro le ro chuan kan thil khoi du zir khan programming tools kan nei kherlo pa kan thil tam tak a khoi thei ani EMC thak te po amaro chu soyang khanin programming tools nei chuanin thil tam jok te po ati theia tangkai UFI man tlang lon ania simple friendly guide and tool te tama mani pon injil the JTEC te Medusa te oma UFS support UFI te pon ron support to khang ro chu mani du dan ni se kan nei tlang lon UMT o MRT kang jong unlock tools ang chi te po kha mani na lei thei ve kani chu thil kan siam a zon nang kan mangani chon kan lo tui tawak lo ani pon bungrua kan e zona bungrua kha chu nei om chin to ke mani level nei om chin to kha chu kan nei mai tur ani thom na moi to thom na man to tak tu hilar man to tak han ne bungro nei mang lo kha chu ke ka support te chiam lawa bungro mana amaro chu bungro apon extraordinary kan ti thil man to lu tu kan tang kai pui lem lo kha chu ke ka tui pui ve lem lo ke phe chu garil ru hi alet ling ve dewa thil chia thil man tlom mi ti thiang ti hi ka chak tlat me nin wam po ka tia tina lo ti thei reng boka sei tong khanin nei thei te chuan nei se poi ka ti lawa a tha a chang ma son na pon ya ma ro chu khatiang kher khatiang a man to lo chuan advanced level repairing hi ati thei lo ti ngai dan kha kan neng ti lo oma bungrot lang lon kan khoi tu level a zir khan ati thei ve kan ti kha phetai la mani gan poi mo bera chu ni se ta khan du tok phatang o